Sui Joan Jaurès. Naixi a Castros, dins lo departament de Tar, en 1959. Fau d'estudis a Toulouse e veni agregat de filosofia. Puei, a 25 ans, sui elegit deputat de Tar. Sui socialista e ajudi los minaires de Carmaus que fan grevo. A París, fondi lo jornal L'Humanitat e defendi Alfred Dreyfus, injustament acusat perquè és jusiu. Participi també a la llei de separació de les gleisos e de l'Estat. Sui per l'ensenyament de les llengües regionals a l'escola. Aimi la literatura occitana e, dins mas reunions publiques, m'arribo de parlar occità al poble. Sui pacifista e voli empacciar la Primera Guerra Mondiale en 1914. Mas, lo 31 de juillet, un assassin me tiro 2 balos de pistolet dins lo cap e ne morissi. Per tot, fan de grandes manifestacions per ieu e, dintar, lo monde dison, nos han tuat Jaurès. Pla trist, mas hai marcat mon epoca e uei encara se parlo força de ieu.